Wow, Akwaba and Faumbra Gun and Sam TV GH so. What frame Ajua searching him. No, me babe Kumasi. Okay. Bet maka just say ende. Ah, obego Kumasi. Me na ho. Nana piao, me do. Me ba Kumasi. Bibiansi. Abi ho na me free. Papa bi ate won. My video be we and my test say Kevin Taylor interview with Go TV, Golden FM was and how say. Yes, Kevin Taylor was all about Kumasi. Kumasi there's no be an season as want to make Kumasi do bet me aba. But men try so be ramen share him fee. Men try so be ramen share him fee. Kevin Taylor me donya me so ramen share him fee. Abu say ye nimnyansa ye ntese nkwase afo na so no. Sa nkwase afo agimi fo no so omumu wo mo no. Sa nkwase afo na so no. Wo da we Kevin Taylor opa da obeba Kumasi de obetima ba Kumasi ho na esizu so mo Kumasi. But men try so be ramen share him fee. Ura mention fe na who say mema wo kuma shia himfio wa beto men shia himfio onom so wagimi a wan nkrof kwasiafo na di wachi so emmoa na so Ghana hanom no nya bi na ye de yebu ya hu anyansafo na gu men shia himfio nti wo de obi ansizu say wo Kumasi do betimi aba betime ka kire say wo de wo ye bema ena ntetema and man try o and ye sremo ahemfofo na mo men shia no makwasiampani bi a megina wo so obepa achew ama Kevin Taylor because and some of Kafort or to cause on a high you. Makwasi ampani bia medi Kevin Taylor and himself a part of my share if you will be and one of us and quasi apology or be a magina chopan to more in Fionum. Aha, Utimefa will be our Bob Blatcher was it and who may form. I may drum Kumasi the Soviet Maba will be far away. Kumasi no said that. But man try and don't try. Said Jimmy Fon Quasi afore. Ah, woman naked videos, woman naked pictures into almost so no, and more no munim yansano. Free Ramuno, Yantete woman. Woman a besso so honeymoon. What part trying a bram and Shiana had there? Because you Jimmy Gook Mason, yes, Santa for. Yes, Santa for me catch, yes, Santa for you be a home. And I dinner day, you Nimian so. Into some quasi a phone so no. So I'm on a besso so, I'm more Becassa Cassette Ampany for a mighty through a judge, or Mamma Bobra, no besso so. Yes, so. Aha, yes, so I feel that beba tribe by mamma say yes, Santa for your Ghana for ye Santa for so unimua, ye Ghana for yet Ghana, ye Ghana for ye Santa for yet Santa mem, this word Jimmy, what dear bra, about to your honum, was your four been as also now, Jimmy. That was your for no only 2 minutes to take a course, and you respect to a course. Into the Kumasi do bet maba. But men try to be ramen share him fear. Oh, ramen share if an hour to say answer for any pegu honum. Abusia obi bia la o hwe me bia on like no mfu na on share ade wi man ko wi ase ba bia abusia Kevin Taylor ye mana to se Kumasi no John Dramani ma ama na so enti obetimi ama national security over 1000 abeja wo Kumasi amwa be ye de wo ye afa kuntura ase abeya de wo ye akọ ba bi na manhia fikesi mo emfa onanye de ensi honom manhia fikesi mo emfa onansi wo sire ya odwen se wagimi no saa nso no bia nso wagimi biasi bia bebia mensa o ewiasi bebia mensa o fie bia mensa o sire ya ohun se wo na wagimi o fie no saa nso na yeso ye o so ye nso na ye mu bi so na agimi o ye fie nti manhia fikesi mo emfa onan ensi wo to the sense kwasiafo agimifo na beso so am wodi mpanifo okumu atem ba ye nana ya de nyina otufo se tutu ntimi fa nanim ntwitwiri fam na o men mpeso aso anasa o man na himfi o bra Kumasi sa nipa sa na security over 1000 ba beja Kumasi am abaye de we no omu abetimi so mu ankasa sa di wachi sa aba manhia ho na bo se nipa agimi no mutikuru mu hanom untimi medidi ewu atem na onye wa se o ba abefa kuntuna ase na miehu ahemfo bia keto bia se omukwa akọ part de ama Kevin Taylor ama wa wura ye na nansam akọ chia ne nsam pesa ahemfo keto bia akọ ye na mehu mi kodi nanim akọ kawo sa o hene no kawo sa ahemfo keto no kasi de besisi ade utop okrum hanom Kevin Taylor ma because oba ba beto agimi fo manhia patu kese no so oba beto dwadifo ma
uba betuki je tia for ma se bi omba bua twetwe kwate wo ho emba because yeso ye betwen se wo so beba manhia yeso ye betwen se nkwasiafo bi na so ma wuji mu Ghana ha na omu di mi no hwe na de bi omu bo mu se mbo hire na obedidi obi atam a yemfa ye wura ni mi asa because o Ghana no betima didi obi atam ba ya sante sam yemfa mi agbo Ghana no ye asante for enka ho Ghana no ye asante for enka na mu hu enka ho ye president ni euro tumfo se tutu yes ye president ya de nyina no ono na kase na awia ye beda awia yem na no pa ye beda no pa etu se wodi abo bi di nanim twitwiri fuma ne ma ne nana ne ya etika be za so baba bibia ntimi nsi a ye betwen ho ye betwen ho na manhia zo esikrom eden ya obewura manhia wa tip of no ye betwen ho na se national security 1000 kwa na be ban manhia hodoma yeso ye be boy ho aba en ya kare obetima bakumase abaye o link up national security 1000 be di wati abaye de wo ye amwa ko ba bia somdwem ba manhia ho no msi ho ntimi di du otumfo kokoso atem na onfa kuntura se ma be se hemfo nketo no esramo yempe sem beka se obi amu ade yempe sem mbode mo nsa betete bi so bi mu ade was kwase we ti border so adidi adwiriwia no ade na no abedi di panyi ye wura atem ye betete sukoko ache okabitele emma manhia ho himfie honom emma ho na so beba ye betwen ho papa ye benya ho bre we benya ho bre jimi we tena odidi otufo osetutu atem na ye be man kwa na ba be wura manhia ensi ensi jimi ensi bo fruit ensi se wona wanya o president bi na se bi so ma odidi obi atem na wafa nwadi na yanya wo hwe o man Ghana ni mu a ya sante ye president otumfo se tutu otikoko so dina tam ye na nya kajakadi a ne ma ye be sore se jata buru a se wona o president ama kwa ma odidi mpenefo atem a ye na wonche obi ya before yanka Kevitela ntokwa watimi anya kukuduro se ye hu bon nkaye ni de omudi a che no ba media manfa nche no ye ya nipa se ni hu bon wa ya Ghana fo ayi fanti fo ayi pepe fo obia otimi ka kire se nipa hu kan but where the Ghana bon nipa bon ni boss na waji na di no Chanyankupon na yanka no hwi se odoni boss no onu na akuma Ghana onu na ahwe ni moja agu akuma Ghana intinu Kevitela so odono ogina onu nsu se woni sa ni boss no mu anya adwea Kevitela be ye o no aka kire ni pasa ni hubon ba be bia di kankan free no ho ni boss na wagini edi enye nyankopon wanji nyankopon adi wuji ni boss bi che nyankopon kro o ma ye frama o ma ye duane o ma ye wia nti otimi yaye wonim bibi adi kronti Kevitela timi ka kire ni pase ni hubon kan no ye nkwasi afo no ni boss no ni papa be bia ofri ye no de wade wan kwa na mudi nti ni papa di de wade wan kwa no wan huguru ni sa na ni maami nso wie de wade wan nti ni maami twebo kan ni boss no more than bibia nyami sese man ka we ya kire Kevitela heavy minya bida why why nani boss no hu ni bati na hu ni babati no fo be ka se kokonte ya ka go balu mu ye udien when ye yaw dani development ye yaw ye development ana why ye ya ye pa akoye wudie mu abuaba janaiba hey Ghana kokromotintin o hey Kevitela se penyi bi beka se Kevitela yaye yesu ya no inti constitution ni wo baby say only Kevitela is allowed to insult Ghana now a prada inframa edam ekom bolasu adi kankan ewo and find the family nyina ubetimi aye hwan
Yasama wo. Ya ni sika edi be kokot. Ba yasama wa ama baller. Yasama wa ama janai. Yasama wa ama pete. Yasama wa ama preku. Adi ye fun. Se na onim se obi bon kankan u life mu u ba u family nyina omu bibia empro na mbon u boss na wa allow se kachire Ghanaian se ye hu bon gono eja hyi wo Kumasi no u si ye hu no gono mpa ni life mu da ni hu